Dobro večer svima. Evo, nalazimo se ponovno zajedno na ovom mjestu i danas ćemo proučavati jednu temu koja se tiče svih nas. Radi se o muzici i našem zdravlju, vezano uz muziku. Ali prije nego što ću održati ovo predavanje, ja bih htjela kazati da ja sam svjesna da je ovo mjesto crkva. Međutim, mi ćemo danas nešto naučiti i o lošoj muzici. I zato što ima i loša muzika, ja ću morati pustiti ovdje malo tako bum 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 i hopa 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 muziku da bi mogli da razumemo da to nije dobro. I nadam se da neko neće da se naljuti zbog toga, zato što mi učimo što nije dobro, kao što kad kažemo da nemoj da kradeš, nemoj da ubiješ, ne učini prenubu, to su ružne stvari. Ali mi moramo znati te ružne stvari, da ih prepoznamo zašto su one nisu dobre. I zato ćemo mi danas isto tako poslušati neke primjere, a ja ću vama na jedan slikovit način, kao nekoj dečici, objasniti malo kud vodi ta muzika. Zato što ovdje nije nitko muzički obrazovan od vas. I ajde da ste muzički obrazovani, ima njih puno što su muzički obrazovani, ne vidi problem u tome. Čak i sviraju takvu muziku. Pa ću, ja vam to unaprijed sam vas upozorila da ne kažete posle da je bilo hopa cupa bum bum, ovdje. Može? Dobro. Što se tiče zvukova koje mi svaki dan slušamo, ne možemo mi njima pobjeći. To su zvukovi koji postoje, počevši ujutro kada čujemo ptice koje pevaju. Ako živimo, pogotovo tamo ima negdje pored nas drveće ili ima grmne i tako već ćemo neke ptice pevaju. Onda već ujutro kad ljudi krenu na posao, ima kola, počnu se čuje kako kola voze, pa buka grada, pa autobus, pa počnu na građevini raditi i tako. Onda svaki dan mi slušamo i boju glasa ljudi što s nama pričaju. Ima ljudi što pričaju mirno, tako, mirno. A ima oni što su ovako glasni, govore. I to isto mi slušamo i to isto utječe na nas. Kad ti neko govori tako, fino, razlika nego kad ti neko ovako govori. Ovako, to je jedna drugačija atmosfera stvara. Onda kada idemo u šetnju, tako, ne sedimo samo kod kuće, idemo u šetnju do reke, da malo slušamo zvuk vode, ona tamo kad pada preko onaj slap mali, pa to buka, to je isto jedan zvuk, nama ne smeta, ali isto jedan zvuk. Pa imamo životinje koje još čujemo tako, koji žive oko nas, na primjer, ponekad možemo čuti neke pse kako laju i mace i tako. A ako živimo na nekim drugim mjestima, možemo čuti neke druge životinje u prirodi. Rika bolova. Da, ili ako odeš na rijeku vidiš tamo ponekad dođu ovce ili konj tamo bude, pa i on se isto čuje. To sve zvukovi koji za nas su normalno sve tako. A košenje trave isto. Kad sused kosi travu ili ja kosim travu, isto stvaram neke zvukove, drugi slušaju i to je to. Znamo da kad čuješ onaj zvuk, to pretpostavljaš da kosi travu. Ali ima i neki koji noću vole slušati zvukove ili kada odu u disko ili tako, onda mi slušamo njihove zvukove i onda spavamo tako sa njihovim noćnim zvukovima, kao što je danas mi pričala jedna osoba, i to su isto zvukovi po noći, kad neki ljudi se vesele noću. Takve zvukovi s kojima živimo. No, postoji i zvukovi koje mi uzimamo da nas stimulišu. Znači, to ne ovi obični zvukovi koji stalno čujemo, ovu buku i to. Nego i baš to što mi uzimamo da nas stimulišu, ti zvukovi. Slušamo neku muziku. Pa ovi što vole raditi na građevini, pa onda oni se tamo puste malo radio, pa radio peva, tako da ih malo stimuliše. I ljudi uzimaju muziku da bi bili sretni, da se bolje koncentriraju, da se malo hipnotizuju, zato što neki ljudi nemaju dovoljno
motivacije ili discipline da oni nešto žele obaviti i onda si puste muziku da ona njih uvede u to stanje. Ja ću nešto spomenuti o tome kako budem govorila o popularnoj hrišćanskoj muzici danas. I to isto slično hrani. Ljudi uzimaju muziku kao hranu, da ona njima, da nešto im donese, da osjećaju nešto ili da ih stimuliše. Ali mi znamo da muzika koju mi uzimamo, ako je ona kao hrana, mi smo učili da ima štetna hrana, ima dobra hrana. Isto tako ima i štetna muzika i dobra muzika. Mi ćemo početi prvo sa štetnom muzikom. Ste spremni? Štetna muzika na prvom mjestu je ona koja ti daje krive upute za život. Što znači ti nju slušaš, to može biti neka pjesma. Ljudi najčešće slušaju pjesme. Većina ljudi uvijek sluša neke pjesme. I recimo pjesma koja govori o tome pijmo do zore. I ti slušaš tu pjesmu, a tekst ti kaže pijmo do zore. Međutim, tekst ne kaže da je tamo pijmo do zore, ali bolje ne zato da naša jetra bude zdrava. Tako ne kaže tekst. Nego se završi na pijmo do zore i još tamo je neki malo tako ritmu. I onda se ti još veseliš i pevaš pijmo do zore ili razbijemo čaše ili drage moje pivo i eto. I daj nam krive upute za život da mi volimo ono što nije dobro. Onda imaju pjesme koje govore o preljubi. Pa onda tako, ja bih tako htio, ja bih htio ovo, ja bih htjela onoga, pa samo da te dotaknem i tako, svaki neki tekstovi. I mi to slušamo sasvim normalno, sedimo u autobusu, vozimo se, pustimo pop, tako, na autobusu muziku i mi to slušamo. I to sve ulazi u naš podsvjesno, zato što muzika koristi zadnji dio našeg mozga, ne ulazi tako da mi mislimo, ne ulazi preko našeg frontalnog režnja, nego nas stimuliše od dozada. I zato, na primjer, ima ljudi i dece šta su rođeni, a nemaju Znači, imaju mozak, ali nemaju u smislu da mogu oni misliti, razumevati nešto i tako. I ti, ako njima kažeš, jer oni ne znaju što znači vježba i tako, ne znaju ništa za sebe, ti njima kažeš, napravi ovo. On tebe gleda, napravi ovo. On ne može to napraviti jer on ne razumije kad ti njemu tako kažeš. Ako pustiš muziku, i ovako mu pokažeš, napravi ovo i napraviš mu rukom i ruka se navikne na muziku što ulazi u zadnji dio mozga i to njih stimuliše i oni kad čuju muziku, oni će to napraviti. A kad mu kažeš napravi, neće napraviti. Zato što muzika ide na drugi ulaz u naš mozak. I tako i kroz drugi ulaz ulaze sve ove stvari. Pa onda imaš tekstovi koji stvarno su puni nasilja. Da razbiješ, da ubiješ. U muzici koja je metal, čak i rock muzika, nalaziš na nasilje i tako. I ona je u popularnoj muzici, ne znam, ja ću njega strugati, ja ću njega ovo. A pogotovo muzike koje su nacionalističke, to isto ulazi u nasilja. Znači, ima pjesama i danas još ima pevača koji pjevaju nacionalističke pjesme, ja ih neću imenovati, što ne želim nikoga reklamirati ovdje, ali koriste neke simbole iz rata, pa neka tamo mjesta spominju, pa još daju onako tako ritam i onda šta rade ljudi? Da, mi smo. I tako ljudi slušaju nacionalističke tekstove, onda se mi čudimo što jedni mrze druge. Eto, slušali su takvu muziku. Pa onda ima oni što stvaraju depresiju. Najviše onu depresiju, ništa mi je ovaj život, jadan sam ja, ovaj me ostavio, ovaj. I kad ti slušaš i takvu muziku još, budeš još više depresivan. Ili ti slušaš tu muziku, a nisi depresivan, na primjer. Ti to samo čuješ onako, jadan ja, i ti to samo slušaš. Onda se u tom životu dogodi to o čemu ovaj peva i onda to što si ti slušao, jadan ja, sada je tebi omiljena pjesma. Šta se
čuo da si ti jadan i tako to deluje na tebe još gore. Ili neka loša stanja, tako ta emotivna loša stanja koja se opisuju, ne znam, danas sam lud, nešto tako. Ima jedna pjesma koja kaže opasno sam lud. Opasno sam lud i to je pesma. Tako kaže tekst i ti to slušaš. I samo slušaš ništa, to je popularna muzika, kažeš ti opasno sam lud, ali ti ne znaš možda neki dan kada ti nešto, kako se nešto naljutiš i onda ti dođe ono opasno sam lud. I to je u redu što sam ja opasno lud. Ali nije u redu. To nije normalno što si ti opasno lud. Razumete? Ima i spiritističkih pesama. Jedna od poznatih, ja kažem to je spiritistička pjesma, objasnit ću vam zašto, je ona što je iz onog filma Titanic. Tamo, u tom filmu Titanic dođe jedna scena pred kraj takvog filma gdje to dvoje mladi što su se oni tako zaljubili bili, oni se smrzavaju u vodi. Cvokuće zubi, smrzavaju se i tako. I on sada odlazi tako, nema ga više i u dubinu i tako. I čuje se pesma koja kaže ovako: svake noći u mojim snovima ja te vidim, ja te osjećam i tako ja znam da ti ideš dalje. Kud ideš dalje? U zemlju ideš dalje, ne ideš ti dalje. Ali ta pesma je tako popularna da je ljudi jako vole. Ali ne kaže nama Biblija da kada čovjek umre, da njegovo telo umre, a duša leti. Zato što duša ne može bez tela. Mi smo stvoreni da imamo telo. I to je, Isus je uzeo na sebe telo, nije on duh. On je postao kao jedan od nas, kaže, Isus je u telu. Nije on duh neki koji leti tako. On je u telu. I mi smo isto tako stvoreni da budemo telo, ali ima pesama koji imaju tako melodiju, ona frula još onako svira u toj pesmi i onda tamo ona peva ja znam da ti ideš dalje. Kuda ideš? Ne ideš dalje nigdje. I tako mi krive upute za život dobijemo podsvjesno. Ponekad, dobro, puno pesama što dođe do nas na engleskom jeziku, pa možda ne razumemo. Ali što je sa tekstovima koje su na vašem jeziku? Da li ste vi svjesni čega tekstovi govore? O čemu tekstovi govore? Ima muzika što ima čak i samo suicidalne tekstove, ima ih puno takvih, ili psovke. Samo da pogledate na neke heavy metal bendove, to su oni što jako udaraju, i bubnjeve, i gitare. Kakve tekstove imaju, da će vam se naježiti kosa na glavi. Kako neko tako što može uopće u pesmu staviti. A ovo je pjesma jednog vašeg pjevača, neću ga spomenuti, ali vi ga znate. I šta kaže on o njegovom životu? Jer moj je život igra bez granica. Umorna priča, trganje stranica, na kojem ništa ne piše. Jer moj je život vječito padanje, kad zbrojim poraze, ništa ne ostane, samo još vučem navike i sve na tome ostane. I onda kad ja napravim nešto mi se dogodi, razočaran sam i tako, onda ja slušam ovu pesmu i sve na tome ostane. Znači ja ostanem tako što vučem navike, večito padam, umorna je moj život i trgam stranice i tako. Ali, da li vi stvarno hoćete da sve ostane na tome, da vučete navike i porazi i tako? Zašto on ne kaže ovdje u ovoj pesmi, to je bio moj život, ali ja hoću bolji život, da ja budem pobjednik. Ali ne, on će ostati, kaže sve na tome ostane, pa ako on sretan da tako u njegovom životu ostane, pa neka mu bude, ali ja neću. Ali popularna pesma. Neću ništa kazati za osobu, ali to je tekst. Znači, to je bila prva. Kakvu poruku nam daje ta muzika što slušamo? Druga, ima više izraženu ritmičku komponentu. To je štetna muzika.
Znači, jako se čuju bubnjevi i to pogotovo ne na pravo vreme, nego na kontra vreme. Ćemo sada poslušati jedan primjer. Nemojte se sablažnjavati. Ovo je normalni ritam. Tap, tap, tap. Međutim, on lupi baš na kontraritam. Tak, 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 tak. Uz Isusa. Da ne kažete da je svet, da nije svet. I sada slušamo tam, tak, tam, tak, tam, tak. I uvijek na ovo drugo. Samo da to uspijem zaustaviti. Ok, i to ovako napraviti. Znači, taj ritam, te sve te pesme što imaju uvijek tako bubnjeve u pozadini koje nešto stimulišu. To nisu dobre pesme. Prvo, zašto? Zato što Bog nikad ne voli koristiti neke stimulanse da nas stimuliše. Ajde, ajde, znači, ajde, ajde. Šta je to? Ajde. To je jedan stimulans. I Bog ne koristi takve stimulanse. Normalno je da oni pjeva tako, 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 tako. A zašto oni moraju raditi akcente na ovaj normalni ritam? Ta, ta, ta. Ti se učiš neprestano kontra. Ide nešto normalno, a ti kontra. I to nas stimuliše i ne samo to, izluče se neki hormoni u našem telu. Tako da ljudi koji vole takvu muziku, oni ne vole baš slušati ovu jednostavnu muziku. Oni kažu, ma to dosadno. Nama treba nešto malo začinjeno. A oni ne slučaju da su se oni tako navikli, su se neki hormoni o njima izlučili, šta njih stimulišu. Kao da piješ kafu. Međutim, Bog ne želi takve da mu služe zato što on njih stimulisao nekim efektom. I formira se naš karakter slušajući takvu muziku, tako da mi steknemo nekako jedan karakter koji voli da se stimuliše, da nešto radi i moće malo kontra, na kontra. Pogledajte ovu sliku, dobro, ovdje se sad ne vidi zamagljeno, ali znate, ovo je jedan popularni pevač, šta je tako metal muzika, znači oni šta vole da baš udaraju instrumente i tako. I jednom prilikom on drži koncert tako i neki šišmiš tamo doletio na svetlo i on mislio da to igračka, on ga stavio u usta i otkrizao mu glavu, onda shvatio, ups, bio je pravi šišmiš. I završio u bolnici. Ali ne samo to, nego da vam kažem još nešto, to je ono stanje kada ti hoćeš nešto, kada te ta muzika dovede u jedno stanje, da si ti nešto stimulisan tako jako da napraviš nešto veliko i eto veliku stvar je napravio što je uzeo šišmiša i odgrizao mu glavu. A ovi tu su baš satanisti, neću vam pokazivati slike, ali oni baš služe Sotoni otvoreno, su kazali. I oni su jednom prilikom, dok su pevali tu svoju muziku odvratnu, ja ne znam zašto ljudi idu tamo to slušati, ali eto, oni tu njihovu muziku, oni su uzeli tako lubanju od jednog jarca što je umro i u njoj je bila krv od svinje i oni su to na tu gomilu ljudi rasipali tu krv i kaže da neki ljudi su se zgrozili i počeli pogačati i tako. Ali to je bio ritual sotonski, na jarac i ono krv i sve to. To je sotonski svet o kojem ne želim ni pričat, koji je eto jednostavno odvratan. Ali šta, u jednoj točki i ta muzika sve to pospešuje. Tako da muzika ima jedno svojstvo da dovede ljude u stanje da oni ne razmišljaju baš šta rade. I čak i u starim vojnim pohodima često puta se koristila muzika, bubnjevi, da bi se
stimulisali vojnici da oni nešto naprave ili u nekim starim ritualima afričkim i tako dalje, ali to je druga priča. I današnja hrišćanska bogosluženja su se u to i pretvorila. Većina hrišćanskih crkava, pogotovo protestantskih crkava, na sramotu, jer oni protestuju, ali protestuju protiv Boga više ovakvim stvarima nego što protestuju protiv Sotone. I oni šta imaju problem protestanti danas? Oni bi htjeli da budu ispunjeni, da bude Sveti Duh u njima i onda oni misle da Sveti Duh je onda kada su oni u nekom posebnom emotivnom stanju. A da bi ti postigao posebno emotivno stanje, dobro, neću uzeti drogu, ali ću uzeti muziku. I ona će njih stimulisati sa tim ritmovima, dok oni ne dođu u jednu tačku, da oni osjećaju neku posebnu ugodu, tako, i to je Sveti Duh. Tako. Ja sam jednom prilikom su me pozvali u jednu protestantsku crkvu, neću kazati koju, ali ja tamo, kad sam došla, već je bilo, oni su već tamo bili, svi skoro, jedino što mi je bilo slobodno bio prvi red. Ja došla, sela u taj prvi red i tamo oni imaju svoju službu za početak, prije propovedi puno pevaju. Stoji jedna žena tako, ima mikrofon, tu stoji jedan što svira na klaviru, ovdje stoji jedan što svira na bubnjeve i pored njega jedan na gitari. I oni pevaju neku pesmu tamo. Prvo, bila je jako, kako da kažem, stalno ista tako neki motiv, šta ti dođe da baš je dosadna ta pesma, baš je bila dosadna, ali nema veze. I stalno oni tako pevaju i šta oni rade? Ta pesma, budući da se stalno ponavlja taj motiv, što oni slušaju, 3 note, 4 note što se čuju tamo, to njih dovedu u jedno stanje da oni tako se malo nišu i onda su oni podigli tako ruke gore. I onda su kazali, Bože, hvala ti, mi te slavimo. Onda tamo neki ljudi iza mene počeli dizati ruke gore, pa viču nekim jezikom što ne razumijem, nešto pričaju, mrmljaju, ništa ne razumijem. Onda, i zašto? Oni misle da je to Sveti Duh, kad oni dođu u jedno tako emotivno stanje i onda to govori iz njih i tako, što ja ne razumijem, ali oni to govori, oni kažu to Sveti Duh. I današnji hrišćani, pogotovo na zapadu, to je toliko prošireno, da gotovo nećeš više naći crkve protestantski koji vole imati jednostavnu muziku što nije stimulisana ritmom i bubnjevima i oni, to je masa ljudi i postoje popularni pevači hrišćanski koji imaju takve pesme koje ljude imaju hrišćanski tekst, ali ta muzika nije dobra što idu s taj tekst. I ljudi se varaju u osjećanjima i najveći dokaz je da toliko i sluša takvu muziku, ali koliko njih ima promijenjeni život. Da ne razumete? Da muzika nama, da je to stvarno Duh Sveti kod njih. Zašto onda njihov život nije promijenjen? Nego oni se tako, kao na neki koncert, tako se ispune i tako, oni emotivno, i onda odu i kažu super bilo i tako, a idući dan opet ista osoba. Ništa se nisu promijenili. Da je Sveti Duh zaista u tebe ušao, ti bi volio istinu. Ali to su oni varaju svojim emocijama. I jednom prilikom ja sam bila na jednom sakupu i tamo svirao jedan dečko što ga znam i on je jako talentovan za muziku. Sve je učio po uši, tako, po sluhu. I on svira sad te hrišćanske pesme, ali u jednom stilu. Njegov stil je tako malo kao neki swing. I ja se tako stojim i ispred njega stoje njegovi roditelji. Ispred mene stoje njegovi roditelji, a on svira. Svira i svi pevaju tako. Ja osjećam da taj tako neki zamah, swing, da to nije baš nešto dobro. A njegovi roditelji stoje ispred mene i snimaju njega kako on svira i tako. A znate što rade njegovi roditelji? Rade ovako, snimaju i ovako.
Oni lagano plešu. Nisu bili ni svesni. Ja njima kažem, poslije toga, znate šta, ja sam vidjela tako da vi malo plesali. Oni su se šokirali. Nisu bili ni svesni. I oni jednostavno vole muziku, a nisu primijetili da oni već rade plesne pokrete. O tome da li treba plesati u crkvi, mislim da ne trebam vam govoriti. Da li su Isus i anđeli plesali, apostoli da su plesali u crkvi, molim vas. Ali dobro, to je druga tema. Sad ću vam pustiti primjer isto tako neke muzike. Da nas nagodi na ples. Ne mora biti ples, ajde da malo pješćemo. Lepo desno. Se duce viața ca un vis, pe marele Hajde da se malo da. I što ćemo nagoditi? Opet imamo onaj ritmus kontra. Da, da, da. Ovo je normalan ritmus, ovo je ritmus, ovo je kontra. Da. Što je to? Link, link, link. I šta? Gore, dole. Isto hrišćansko sredstvo. I kada ti ovo slušaš, šta ti dođe? Ajmo malo plesati. Kako ti dođe? Tako. Ajmo čuti drugi primjer. Samo ovo. Ja ću to morati opet tako napraviti. Ja sam neće baš da mi se zaospije preko laptopa. Ajde poslušamo drugi primjer. Brazil. Su malo tako temperamentni. Ovo vam je već jazz blues stil. Swing. Oni pjevaju da oni slave Gospoda. A ovaj klavir otragrani. Tako nešto svira. I što onda kad ti to slušaš, čini se kao da su svi sretni i tako. Kako peva? Ravno, lepo, nema ništa neko ukrase pretjerana. Ali muzika. Swing. I još ono utraga, neću vam govoriti o jazzu. I blues, što se ovdje čuje, ali nažalost. I neću vam kazati ko je to bio, jer nećete mi verovati. Znači, govorili smo o tome da mora imati, ima loši tekst. Štetna muzika ima loši tekst, što ti ništa dobro ne donese. Druga stvar je što ima, stimulirate tako da ili plešeš ili tako, da ti na neki način na taj prihvatiš poruku da tvoje emocije budu sretne. I ima uvijek taj ritm što je kontra. To je u svim popularnoj muzici interesantno, to je gotovo svaka popularna muzika ima taj tak, 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 kontraritam. I sad, treća stvar, zašto je neka muzika štetna, ima repetativno hipnotičko dejstvo. Što to znači? To znači da postoji jedan uzorak muzički koji se stalno ponavlja. A vi znate kada ima nekih ljudi što su radili meditaciju, što su radili meditaciju ili imaju Hari Krishna, nemam ništa protiv ljudi što služe Hari Krishnai, ali princip je isti da ponavljaš Hari Krishna, Hari Krishna, Hari Krishna, zato da se nekako ti to sam ponavljajući, ti postaješ da se hipnotišeš. I ima i takve muzike. Evo objasnit ću vam, ovdje je jedna muzika gdje se ponavlja 3 note samo, ništa posebno melodija, ali se ponavlja. Sad ćemo čuti kad dođe glavna melodija, objasnit ću vam.
I tekst kaže, ko može da kaže gde ide put? Gde dan procveta? Samo vreme. A ko može da kaže, ako tvoja ljubav raste, kako ti je srce izabralo? Samo vreme. I ti slušaš na 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 na. I usput dobiješ jednu zanimljivu poruku da ko ti može kazati kud ide put? Samo vreme. Ali to nije biblijski. Isus kaže ja sam put. Mi trebamo znati put. Znači, to tako banalno deluje i mislišemo kako je lepa muzika, kako tamo violine sviraju i tako. Ali treba provjeriti prvo koji tekst ima i druga stvar, da li ta melodija nas hipnotiše. Onda, to je bila jedna melodija koja se ponavlja, koja nas hipnotiše. Ali može biti i harmonija. Što je harmonija? Harmonija je zapravo jedan sklad nekoliko nota što su skupa, nekoliko tonova što su zajedno. Evo, ovo je jedan akord. On je jedna harmonija, ima 3 note. Lepo zvuči zajedno, tako. Međutim, ja mogu isto tako neku harmoniju, te akorde, ponavljati tako da budu za mene hipnotički. Pa zato imamo, na primjer, i opet iz početka. I to se ponavlja. Razumete? To se ponavlja i usput tamo, ako još kažeš mi te Bože hvalimo. Mislite da Bog hoće takvu muziku što nas hipnotiše? Pa se stalno ponavlja isto. A ima još, znači melodija se može tako ponavljati, može harmonija, tako akordi, a može i ritam, neki ritmički uzorak. Sada ću vam pustiti nešto iz muzike što se zove tehno muzika, on ima puno različitih vrsta, ali na čemu, kako se naradi? To je jedna više elektronska muzika koja koristi tako nekakve ritmičke, ponekad i melodijske elemente koji se ponavljaju na tako jedan način da te jako stimuliše. Evo sad ćete čuti jedan primjer. To je jedan sad vi sami osjećate već po sebi što to vama radi. Sad doda jedan drugi element. Ima ljudi što to stvarno slušaju. Ona koga tamo u vrtu je zanimljivija. I sad ovdje doda nešto. Ali vidite kako je to isprekidan ritmus. Samo ako pokušate raditi pokrete na ove ritmičke, kako će izgledati? Je to normalno stimulans? Jel vi to hoćete? Kao da sam pregorio. I tako kao neki robot, tako sam pregorio. Iskreno stvarno, kao što sam kazala, meni ona kokla zanimljivija u vrtu, iako nam ponovi 10 puta pa i tako, ali to prirodno, ali ovo tu, to nije nikako za naš um. Dobro? Znači, pazimo se oni što imaju repetativno, znači što se ponavlja, ima hipnotičko dejstvo. I četvrta komponenta jeste što je promjenjivog raspoloženja ili je previše dramatično. Često to nalazimo u klasičnoj muzici. Klasična muzika ima promjenjivo raspoloženje, često, čak i Mozart
Ima on faze kad nešto lepo priča, onda dođe dramatika, kao da neku priču priča. A pogotovo u operama. Opere imaju dosta dramatike u sebi jer ono uvijek nešto govore, a uvijek je to nekako preterano, znate. A pogledajte, a sada ću vam pustiti nešto iz jedne opere La Bohème, to je zadnji čin kada to su bile neko dvoje mladi, oni su se zaljubili i onda sad ona umire zato što se razboljela i ona na krevetu i on dolazi njoj. I mi to gledamo sve tako, zamislimo da smo na operi i sada mi slušamo tu muziku. To u nama već, ako se prepustimo ovoj muzici, ona u nama budi neka osjećanja. Žalosno je tu i neka radost, žalost, dobro. Idemo dalje, dok ona ne počne da peva malo. Ona ljubav, on ne može da bude više, zato što ona umire i počeću plakati. Dobro? Sad ću malo sačekati dok ona počne da peva. Ona pita, gdje su svi? I počinje njena pada. I mi to sad gledamo tu scenu kako ona peva. I umire tako i peva. On je došao k njoj i onda on je nešto pričao. Vidite kako to mijenjalo raspoloženje. Dok smo došli do ove tačke gdje ona tužna, bila prva neka muzika, šta tako, o nekoj ljubavi pričam, i sad dođe tačka one patnje i mi tako suosjećamo i tako neka tragedija tužna. Stanju smo zajedno s njom, što ona tako uživa. Dosta je bilo. Ok, neću da nekog iće ovdje. Ja sam se isto uplašila, malo sam iskreno. Sada pričala sam s jednom osobom i ja kažem, znaš, meni se ne sviđa kod klasične muzike što ona često puta tako promjenjiva. Pa čak i onaj Beethoven i Mozart i Bach i tako drugi imaju faze kada ta muzika se menja. I onda meni kažu, ali to je dio života. U životu imaš i dobro i zlo. Međutim, mene ne zanima ovaj život zato što je baš dobro i zlo njemu. Ja ne želim ovakav život gdje je dobro i zlo. Ja se ne želim baviti i dobro i zlo. Znate? Ako ja vidim nešto da je zlo, ja kažem to je zlo i ja ću se maknuti od toga. A neću ja baš to sada uživati, gledati, čitati, slušati. Mi smo pozvani da živimo po duhu i da imamo stalni mir u našem životu, a ne da kako okolnosti. Takav je život, kažu ljudi. Ne. Ti imaš mogućnost da imaš uvijek mir u svom životu, kakav god on bio. Mi smo pozvani da vladamo nad okolnostima. I možda jedan razlog zašto smo ponekad nesretni ili imamo zle misli utjecaju muzike koju smo slušali. Koji eto tako, nismo baš mislili, nije to ništa tako strašno, ali njezine reči, njezin utjecaj izvršio utjecaj na nas. I peta tačka, znači ova četvrta, moramo paziti na muziku, ponovim još jednom, koja stalno mijenja raspoloženje ili je previše dramatična. Okay? Ako vidiš zlo i radiš dramu, nego mi trebamo sasvim mirno sagledati i lošu i dobru stranu i izabrati dobru, a ne sada dramu raditi. A oni ovako rade puno drame. I u operi generalno ima dosta drame, a i u klasičnoj muzici.
I peta tačka je muzika koja nije dobra je ona što u sebi nema evanđelje. A šta je evanđelje? Evanđelje je zapravo istina o tome kako smo mi ljudi pali u grijeh i što je Bog učinio za nas da nas izbavi. Pa to je mnogo važnije nego što neka ljubavna priča ili neki tamo ratovi, čak i povijesne stvari, neke nisu toliko važne po pitanju ovoga. Ne znam, koje godine je izumljen semafor. Neki ljudi proučavaju neke statistike, koje godine je izumljen semafor, koje godine je napravljeno ovo, koje godine ovo, ali to nije tako važno za onu večnu stvar, razumete? A isto tako i sa muzikom. Ima muzika što eto tako, ima neke lepe zvukove i tako, ali nema u sebi istinu o tome šta je stvarnost. Nema istine o Bogu. Naprimjer, pjesme što mi pevamo, hrišćanske pesme, one, čemu govore one? One govore da treba zahvaliti Bogu za sve što čini za nas, onda govore o njegovim delima, o prirodi, govore, neke pjesme su iskustva ljudi s Bogom. Naprimjer, Martin Luther, on je napisao pjesmu da je moćna tvrđava naš Bog. A zašto je napisao tu pjesmu? Zato što on je živio u vrijeme kada je imao jako puno neprijatelja, zato što je on kazao ove stvari što radi crkva nije po Bibliji. I on imao puno neprijatelja što su ga tražili i htjeli da ga ubiju čak, ali on je znao da Bog je moćna tvrđava. On napisao pjesmu. Onda su to pesme o borbi vere. Mi smo svi u jednoj vrsti borbe. I te pesme govore o tome kako se borimo, kako nam Bog pomaže. Ima pesama o novoj zemlji, što nas podsjeća da postoji jedna druga zemlja, bolja zemlja. Pesme o nadi, pesme o Božjoj ljubavi, o njegovoj velikoj žrtvi. Znači, to su tekstovi koji u sebi imaju evanđelje, koji govore o tome šta je Bog učinio za nas i šta su naše potrebe. Sada, na primjer, želim dati jedan primjer. Postoji muzika koja lepo zvuči, koja govori o prirodi, na primjer. Grieg, Edvard Grieg, on je napisao tako jedno delo što govori o izlasku sunca i kako sunce izlazi, kako je to ujutro i lepa melodija, sve onako kad ti zamišljaš pa kako to je bljesak sunca i kako to izlazi pa onako sjene i tako. Govori o prirodi. Ili Dvořák je napisao o Vltavi koja putuje pa je prvo mali potočić, pa ona putuje tako, onda vidi tamo, prolazi pored nekih gradova, pa vidi tamo dvor, pa vidi ovo i na kraju završava, i na kraju završava u onom velikom okeanu, ne u okeanu, ali tamo gdje ona završava svoj put. Pa onda ima pjesma od Saint-Saënsa, to nije pjesma nego jedno instrumentalno delo koje govori o labudu. I ti zamišljaš labuda kad slušaš tu melodiju i tako je sve. Ti se čini kao labud i tako. Međutim, to je lepa muzika. Ali opet ona nema istinu o Bogu, razumete? Gdje je istina o Bogu u svemu tome? U Africi pričao mi je jedan misionar, jednom prilikom on je u ranoj jutro, prije što će izaći sunce, on se probudio tako i čuje neke zvukove bubnjeva. Bubnjevi od nekud tamo, on izađe van, gleda, samo čuje neke bubnjeve. Tako. Onda počne bubanj od tamo nekud. I od tamo nekog bubnjevi, sve jače i jače i jače i kad je izašlo sunce, prestane. U Africi još dan danas ima mjesta gdje ljudi obožavaju tako prirodu. Ali ti možeš slušati muziku o kako izlazi sunce, pa kako Vltava teče, kako ona je labud tamo plovi. Ali gdje je tu istina o Bogu? Pogledajte što kaže Pavel o tome. Jer šta se na njemu ne može vidjeti, znači na Bogu, od postajanja sveta moglo se poznati i vidjeti na stvorenjima i njegova večna sila i božanstvo, tako da ljudi nemaju izgovora. Znači, Bog je dao prirodu i priroda je isto svjedok da Bog postoji. Ali, šta se dogodilo? Jer kad poznaše Boga, ne proslaviše ga kao Boga, niti mu zahvališe. U toj pesmi što govori o izlasku sunca,
nigdje ne piše tamo hvala Bogu ili ne kaže hvala Bogu što je dao sunce, nego samo to sunce se gleda, kao da je to sve. Međutim, Bog sve što je nama dao, on nam je dao da nas podsjeća na njega, a ne da mi to obožavamo. Kaže, ne proslaviše ga kao Boga, niti mu zahvališe, hvala ti Bože na tom lagodu, hvala ti Bože na ovoj reci, nego zaludeše u svojim mislima i potom na nerazumno srce njihovo. I šta su oni napravili? Oni su istinu Božju pretvorili u laž i većma su poštovali i služili tvari, znači onome što je stvoreno, nego tvorcu koji je blagosloven na vek. Ja sam prije par dana tako s časom, kad trebao početi ovaj projekt, mi smo išli u cvečaru tako da vidimo šta ćemo kupiti i ja sam tamo vidjela jedno malo drvo što se zove bonsai i taj bonsai je tako, ne znam, jako mi se svidio i on sad stoji tu ovdje na ovom stoliću vani, nekako lepo je kao malo drvo što te podsjeća na život. Meni se to svidjelo i mi smo to kupili. Ali taj bonsai, ja nisam njemu ovako govorila, moj dragi bonsai, i ljubila ga, grlila tako. On je lep, ima svoje mjesto, ali ja znam da tako nešto Bog je stvorio tako i mala drveća i svašta. Ili cveće, ili nebo, ili kad dođe proljeće pa sve zeleno, pa... To su sve stvari koje nam je Bog dao da budemo srećni, ali nisu ono što bi mi trebali da volimo, nego da volimo Boga, a ovo da nas čini srećnima. To je problem upravo i kod te klasične muzike i kod druge muzike koja slavi stvorena djela više, a tvorcu ne oda čast. Panteizam. Da, razumijemo što želite kažete. To znači da mi se naviknemo da samo uživamo blagoslove što smo dobili, bez da išta naučimo od njih. Znači, ja samo vidim sunce, lepo mi je, grije me, sretan sam, ali ništa ne naučimo o tome šta je Bog htio sa tim suncem i nekako sve mi ostane samo na tom lepom suncu. Ali ja se nadam da mi stvarno želimo napredovati u poznanju Boga, jer što ga više mi upoznamo, mi smo sve slični. Ja želim biti sličnija Bogu, u njegovom karakteru. Ali zato da bi mu bila sličnija, ja ga trebam upoznati. Zašto da onda ja gubim dragocjeno vrijeme na ovom svetu, na muziku koja mi baš i nije od koristi? Bolje da slušam muziku koja će mi govoriti o Bogu, nego da slušam muziku koja samo govori da nešto je lepo ili nešto je malo nije lepo i tako. Nekako to nije ono što je dobro za naš napredak, baš tako. A sad ću vam dati neke primjere o tome što znači da ti jedan tekst na različite načine možeš interpretirati. To je muzički stil. Ja sam ovdje izmislila neki tekst, prošao je dan, baš sam nesretan, ali ipak znam, opet bit će dan. Jednostavan tekst. I ja ću vama dati primjer kako se to može pjevati na različite načine. Pa vi sada procenite što je tu najbolje. Prvo ću vam dati primjer što ja nazivam normalno. Šta ide uz tekst? Prošao je dan, baš sam nesretan, ali ipak znam, opet bit će dan. To ide sa tim tekstom nekako u tom. I sada malo ćemo, onako kako to ljudi vole, začiniti. Pa ćemo dodati neke ukrase i viku. Nemojte se sablazniti od mene, molim vas. Ja to radi vas hoću vam pokazati. Sada ćemo ovako. Prošao je dan, snimite. Baš sam nesretan, ali ipak znam, opet bit će dan. Okay. To su bili malo ukrasa što neki ljudi rade od toga. Agresivno. Prošao je dan, baš sam nesretan, ali ipak znam, opet bit će dan. A ima neki što vole sve sporo, koji vole da leže u ovom životu, da ih se nosi na jastuku, tako?
Oni vole stvari presporo. Ja? Pa će oni ovako pjevati. Prošao je dan. I dok on otpjeva do kraja, ti sve zaboraviš šta on Kao kaže. Crnogorci što peva. Jesi slušala Crnogorci? Nisam slušala, ali neću ulaziti u vice o Crnogorcima zato što ja ne volim to. Ima dobrih Crnogoraca. I hoću kazati da neke pjesme isto tako se pevaju i hrišćanske pjesme presporo. Da ti zaboraviš uopće tekst. Šta je bilo? Sada tehno. Pro, ša, o, je. I stalno čuješ ove akcente krive i taj repetativni o. I tamo više nije bitan tekst, nego taj tako. Ajme jetno. Sad ćemo malo na etno da spominjemo. To može biti onako. To tako zvuči, ljudi kad kažu etno, onda to kao oni kažu dobro. To ono iz naroda, etno, stara muzika. Ali poslušajte kako ova pjesma može zvučati u nekom etno stilu. Zvuči ovako. Prošao je dan, baš sam nesretan, ali ipak znam, opet bit će dan. Vi odlučite. Pa imamo malo i folklora. Možemo i to u jednom stilu folklora. Da razmislim kako bi se to moglo otpevati. Prošao je dan, baš sam nesretan, ali ipak znam, opet bit će dan. Ajmo kolom. Razumete? Ovo meni više liči na pop. Ima različitih. Možemo dodati malo tamblice. Ajmo kolo. Opa, i popa, i popa. Opor. Rock stil. Da bismo dali jedan rock stil, moramo opet onaj naš kontraritam, da onaj tak, tak, pa ću probati tako. Prošao je dan, baš sam nesretan, ali ipak znam, opet bit će dan. I sad dođe električna gitara. Nemoj više se uči, shvatili smo pojentu. Ako misliš Ne, da hoću da se zasvitite. Operu smo čuli, ne bih htjela. Okay? To bi bilo jako dramatično, onako, da je prošao dan. Pa sam nesretan. I tako previše emotivno. A klasična muzika, to bih vam isto žela pokazati. Prošao je dan, baš sam nesretan. Sad dođe ovo. Fagot. Viole. Ste razumeli? Jedno te isti tekst se može na različite načine i stilove. Sjetite se onog prvog. To trebalo bi biti da muzika ide paralelno sa tekstom, da nema neke pretjerane ukrase ili ritmove što te navane na ples. I isto tako da ne bude izvještačena o nekim formama kao što često u klasičnoj muzici je to ispevano previše tako, često puta. Ja dok sam studirala, imali smo jedno predavanje što nam je držao uvijek te časove, nam je držao naš dekan.
I naš dekan dao nam je jedan put da neku muziku modernu da studiramo tako i mi smo to trebali studirati kako to pisao, tu modernu muziku, ali znate što je moderna muzika? Moderna muzika mi je jedna zapravo filozofija, bi kazala, ne baš muzika, gdje ti svaki tako neki šum, to je isto muzika, pa onda kada ti uzmeš violinu, pa onako ju, kako se to kaže? Grebeš ju, tako. I to muzika. Zašto? Zato što on će eksperimentirati zvukove, ali ti to moraš slušati. Ja sedim tamo, meni je muka. Zašto to moram slušati? Ja njemu pitam mog dekana, kažem ga, a zašto mi ne studiramo muziku što može ljudima pomoći? Jer ovako, kome će pomoći slušati ovo? Kome to pomaže? Ili tako neke nasilno udaranje po klaviru i tako što oni kažu, mi smo to tačno tako napisali da to tako bude, ali to zvuči kao da neko lupa. Ponekad dete zna lepše odsvirati klavir. Što su oni napisali. I onda ja pitam njega, zašto mi ne bismo ovdje na univerzitetu da učimo muziku što je dobra i pomaže ljudima i tako, zašto moramo ovu muziku? Kad vidite, vi znate kakav utjecaj ima na heavy metal muzika često puta na ljude, zašto ovo mi sad da slušamo? A on meni kazao, mi nismo ovdje da kažemo koja muzika je dobra ili loša, mi smo samo tu da mi nju studiramo kakva ona je. To je filozofija grčka. Grčka filozofija je baza današnjih edukacijskih sistema, koja kaže, nemoj ti kazati dobro i zlo, nema toga. Sve ti prođe, pa šta ti misliš da je najbolje. Grčka filozofija nikad neće postaviti tako, eto baš da je to dobro, a ovo da je zlo. Nego će sve ona proučavati. Tako su današnji edukacijski sistemi i zato je ovaj svijet u takvom stanju kakav je. Sada želim nešto kazati o klasičnoj muzici, zato što ponekad neki predavači, kad savjetuju ljude, čak i hrišćanski predavači, kad savjetuju druge ljude šta muziku da slušaju, kažu slušajte klasičnu muziku. Klasična muzika možda je malo, ne mislim na modernu muziku, klasičnu muziku, ovaj Mozart, Bach, Beethoven, Haydn, Handel, tako dalje. To slušate 4-godišnja doba, ne znam, da to nama pomaže. Ali za mene to je muzika drugog reda. Objasnit ću vam nešto zašto. Evo pogledajte ovu pjesmu, vi ćete kazati, pa dobro, ajde da slušam barem klasičnu hrišćansku muziku, kao što je Handelova Haleluja. Kaže Haleluja. Znači slava Bogu. Baš ne sviđa, zašto taj Haleluja, to više neka vika, nekako jedno, mislim ti možeš slaviti Boga, kazati Haleluja, jesi svetan, ali ona je malo tako napadna. I u takvom jednom ritmu se drži. Znači ona je išla ovdje bubnjevi daju jedan određeni svoj ritam. Sad se malo sviraju i tako dalje. Ja ću nešto kazati o tome. Ja ovdje ne želim govoriti ništa loše o nekim kompozitorima, ali problem je kod toga što ti kompozitori klasične muzike i kad su pisali hrišćanska dela, oni su često veći akcenat dali na tome da se ispuni neki muzički kriterij i neke forme koje su u to vrijeme postojale, kompozicijske forme, i da se neke muzičke figure sa ponavljanjima, tam oblici nekakvi, da se oni ispune, ili ritmovi,
mnogo više nego što su oni razmišljali, ja bih želio da ta muzika nadahne čovjeka da služi više Bogu. Neki su bili religiozni, kao što Bach, na primjer, on je bio religiozan, ali često puta njihov dok su oni komponovali, je bio ipak nekako edukovan da oni neke muzičke forme ispune. I zato u ovoj Haleluja ste mogli čuti, vi to možda ne možete prepoznati, ali mogli su se čuti ovdje nekakve stilske figure koje su kompozitori tog vremena koristili. I jedan od najvećih dokaza je da ljudi idu i slušaju Mesija, taj oratorij od Hendela i kad se završi koncert, znači oni su gledali taj veliki orkestar i kor i šta je kažu ljudi nakon tog koncerta? I oni kažu, zaista Bog je velik, tako mi je žao Isusa, ja bih htio Isusa slediti. Da li mi to kažu? Ne, oni kažu, ovaj kor je tako dobro pevao, ovaj orkestar je tako svirao. I na kraju to opet ode hvala Bogu, hvala čovjeku, a ne ode Bogu. I često puta kako se završi to Haleluja, kako se završi, pevo si slava Bogu, a šta onda ti napraviš? Meni, lepo sam pevao, slava Bogu. Mogu imati super orkestar, kor, može biti to tako, ali tu su neke forme, muzičke forme koje su važnije, ovdje je važnija muzika često nego Bog. I klasična muzika je jedna mešavina. Nisu to, kad kaže neko klasična muzika, ljudi često nemaju predodžbu u tome šta se ulazi u klasičnu muziku. Onda kad mi spomenu Baha, a ti stvarno, ti ne slušaš Baha, oni mene pitaju. A kažem, da, ja ne slušam Baha, jednostavno imam neka malo bolja muzika, u smislu, ne kažem da on nije bio dobar kompozitor, ali nije to sada za mene baš hrana, za moj život, hrišćanski pop. I ne treba meni trenutno Bach, a onda oni kažu, ali Bach je bio religiozan čovjek, imao hrpu hrišćanskih knjiga i tako, volio je teologiju i tako. Pa kažem, da, onako je bio pobožan, to nije moj problem. Ne smeta to meni što on bio pobožan, međutim, ja sam sama svirala neka dijela od Bacha dok sam studirala, koja nisu bila posvećena Bogu. On kao skladatelj nije radio samo za crkvu, nego oni moraju neke stvari raditi i za dvor. I ja sam svirala dijelo gdje se dva vjetra sa mitološkim nazivom iz grčke mitologije što se oni svađaju. Ja sam bila jedan vetar, ova flautistkinja bila drugi vetar i mi smo tako jedno protiv drugog pričali nešto. Kod Baha uvijek priča, jedno kaže, drugi kaže, treći kaže, pa malo i zajedno pričaju i tako. Ja razumijem način kako je komponiran, nemam ništa protiv njega, ali Bog je dao veću svetlost po pitanju muzike, moje mišljenje osobno. I klasična muzika, ne znam, to je jedna mešavina. Pa i da je hrišćanski kompozitor kao što je bio Bach, on je pisao i svetovne stvari. Razumete? I oni su često u svojim djelima koristili i neke plesove, kao što je menuet, ili sarabanda, ili žig. Ja sam svirala sonate od Bacha, instrumentalno delo, koje imaju 4 stavka i imali su plesove u sebi kao stavke. Zato što u to vrijeme muzika je imala često puta tako neke plesne forme koje su oni čuli iz različitih, znači ti plesovi su imali neku svoju ritmičku strukturu, ne znam. Naprimjer, Siciliana, ples, i oni su uzeli tu ritmičku strukturu tog plesa i stavili u svoja djela. I ta klasična muzika najčešće, ja bih rekla, skoro kod svih je tako da ipak na kraju uzdiže Boga nego čovjeka i muziku više kao jedan fenomen nego Boga. Zato što ima toliko danas muzičara što sviraju klasičnu muziku i drže koncerte, ali oni svojim delom ne pomažu ljudima da bolje upoznaju Boga. Oni samo emocije tako malo uzbude, ali nema tu one doktrinalne promjene, znači u smislu da se ti neki princip novi nauče u životu. Toga nema. I ponekad
tako ljudi znaju često raditi razliku, pa kažu, on ti sluša klasičnu muziku. Kao da to znači da je ta osoba nešto posebno i da on je izabrao bolje. To iskreno ne mora ništa značiti, da neko sluša klasičnu muziku. Da, možda neće baš tamo naučiti neke stvari baš možda tako loše, iako ih ima i tamo, ali za mene osobno ništa to ne znači kad neko im kaže on sluša klasičnu muziku, da ja njega smatram malo pametnijim ili boljim. Iskreno. Oni možda... imam prašenje, izvini. Da. Moram se da ne zaboravim na kraju. Čini mi se da pomenu religiozna i svetovna muzika. Su to dva različita pojma ili jedno te isto označavaju? Svetovna muzika, čini mi se si rekla i religiozna. Pa, u čemu je razlika? Svetovna muzika, ona se odnosi na svetske stvari, govori o svetskim stvarima, znači što ti u životu srećeš, a religiozna uvijek nešto govori o Bogu, o Isusu, tako. Ali religiozna sama po sebi može biti na mnogo načina otpevana. Kao što sam pokazala one pesme na početku koje ste vidjeli ovdje, sa ritmom da ti hoćeš već plesati, a govori o Isusu. Hoćeš plesati. Znači, današnja hrišćanska muzika je postala stimulans, više nego što je postala pomoć čovjeku i ljudi samo odlače od Boga. Dobro se ne razumiju, samo da protiv. Da, znači, ali svjetovna i šta znači religiozna? Može govoriti o Bogu, ali istovremeno ima svjetovni karakter, ples i tako. Ta klasična muzika možda je malo bolja od popularne muzike, ali u efektu njezinom ona nije dovoljna da ona nas usavrši. Nije dovoljna. Ona nema tu komponentu da ona nama pomogne da mi više počnemo misliti na Boga. Nego ona nas samo malo stimuliše kao da malo nam možda raspoloženje popravi ili tako da nešto radimo, ali fali ono evanđelje. I to sam kazala da je kriterij. Da štetna muzika u sebi nema evanđelje. Sad imam pitanje za vas. Neki ljudi, možda možemo postaviti pitanje, zašto ne bi koristio stvari koji su, 70% dobre, pa nije baš sva klasična muzika loša, ajde, nemoj baš tako. Ima barem 70% dobrih stvari ili 30%. A ja želim vas pitati, želite li vi postati 70% dobri ili 100% dobri? 100% dobri. Ja kažem zlatna sredina, ne bi 50%. Vi hoćete biti pola-pola, znači Zlatna sredina, ne pola-pola. dovde dođete na nebo, a noge ostanu. Ne, zlatna sredina. Ni na početku stane, ni na kraju stave. Kao isto poznata Šalimo se. zlatna sredina. Ali, nažalost, na ovom svijetu ne možemo biti između Boga i sveta. Ili se s njim ili nisi. Zato što Bog ne može prihvatiti polovičnu službu. Bog je savršen i on je dao sve i očekuje sve. I to je pravilno. A sada vam želim nešto spomenuti vezano uz svu tu slavu i ljepotu sveta i muziku i umjetnost i zgrade i knjige i što su sve ljudi na ovom svijetu izmislili. Želim nešto spomenuti što je Bog otkrio još prije mnogo godina, prije 2000, više od 2400-500 godina, jednom poganskom caru, koji je bio car Babilona, zvao se Nabukadonozor, i Bog je tom caru otkrio šta će biti sa svim stvarima. I zašto? Taj Nabukodonozor je bio jedan car što je bio jako sposoban, bio je general, arhitekt je bio i imao je neke izuzetne sposobnosti. I taj Nabukodonozor tako gleda to svoje carstvo i misli, joj, šta će biti s ovim? Šta će biti s ovim što sam ja tako puno investirao, šta će biti s tim? I on leži na krevetu i misli šta će biti s tim, šta će biti s ovim i zaspe. I on sanja jedan san i neki strašan san je to bio. I on se probudi, hoće da se seti, ne može, nema sna više. I on pozove ove svoje magičare, zvijezdare, što kažu da pričaju sa bogovima, horoskopi. Da? I on ih pozove i kaže njima, ajde vi meni kažete šta sam sanjao. A oni njemu kažu, da si živ care, kaži nam šta si sanjao, mi ćemo ti interpretirati. On kaže, ne, ste vi dobro razumeli.
Ja hoću da vi meni kažete što sam ja sanjao i da mi interpretirate. On kaže, da se živ car kaže nam što si sanjao. On kaže, ja vidim da vi hoćete da dobijete na vremenu da se igrate sa mnom. Ako mi ne kažete, ću vas sve pobiti. On njemu kaže, ne može care niko to znati osim bogova što ne žive sa ljudima, ne možemo mi znati što se ti sanjao. A oni su govorili da oni pričaju sa bogovima, sa duhovima, a sad kažu da ne mogu. On se razgnjevio, dao zapoved da se svi pobiju, ti mudraci, znanstvenici, vračari i tako. A u to vreme bili Danijel i njegova 3 druga jevreji. Oni su bili na tom, isto tako među tim znanstvenicima dvora, mudraci, znači na dvoru. I oni su čuli da se izdala ta zapoved da se pobiju svi. I dođe Danijel i on kaže slugi od cara, znate šta, ja ću se moliti Bogu i molim vas da odgodite tu zapoved, ja ću kazati caru. I Danijel se molio Gospodu i Bog njemu u snu te iste noći otkrije šta je ovaj sanjao. I on sada dolazi i kaže caru, to što car traži, to može samo Bog na nebu da otkrije. I on kaže šta je on sanjao, taj poganski car. Kaže, ti care vide, a to lik velik beše lik i svetlost, moja svjetlost, mu silna, i staješe prema tebi. I strašan beše na očima, kad vidiš da se bojiš. Glava tom liku beše od čistog zlata, prsi i mišice od srebra, trbuh i bedra od bronze, noge mu od gvožđa ili željeza, a stopala koji od gvožđa, koji od zemlje. Šta se dogodi? Ti gledaše dok se odvali kamen bez ruku. Znači, on je odjednom vidio neki kamen i udari lik, gdje? U stopala, ne u glavu. Udari lik u stopala, bronzana i zemlja i satre. I šta se dogodi? I tada se satre i gvožđe, i zemlja, i bronza, srebro i zlato i posta kao pleva na gumnu u leto, te odnese vetar i ne nađe mu se mjesto. A kamen koji je udario lik posta gora velika i ispuni svu zemlju. To je san, a sada ćemo kazati caru šta znači. Ti si care, car nad carevima, jer ti Bog nebeski dade carstvo, silu i krepost i slavu i gdje god žive sinovi ljudski, zveri, poljske i ptice nebeske dao ti u ruke i postajete gospodare nad svim tim. To je bilo vrijeme kad je Babilon bio najrazvijenije i najviše carstvo. Kaže, ti si ona glava zlatna. Ali, nakon tebe nastaće drugo carstvo. Manje od tvog, manje u smislu po slavi. A potom treće carstvo, bronzano, koje će vladati po svojoj zemlji. A četvrto će carstvo biti tvrdo kao gvožđe, jer gvožđe satire i troši sve. I kao gvožđe što sve lomi, tako će sadrati i polomiti. A što se vidio stopala i prste, koje od kala lončarsko, koje od gvožđa, bit će carstvo razdijeljeno, ali će biti u njemu tvrđe od gvožđa, jer se vidio gvožđe pomešano s kalom lončarskim. I on kaže da to su predstavljala neka svjetska carstva. Kaže, bit će prvo Babilon. I zaista je bilo, postoji druga proročanstva o Danijelu, da vam objasnim kako je to bilo. Bila je Babilon, onda je bila Medopezija, onda je bila Grčka, pa su došli Rimljani, ovo gvožđe što sve lomi. I Rimljani, Rimsko carstvo se raspalo na 10 većih pokrajina, ovo zapadno Rimsko carstvo. I koji su vladali ti oni narodi što su došli, oni divni narodi. I do dan danas mi živimo u takvom jednom, na takvom, što su se pokušavali ujediniti neprestano, kaže opet, prsti na nogama, behu, koji od gvožđa, koji od kala, mi živimo na tom prostoru. Carstvo će biti nešto jako, a nešto trošno, a što se video gvožđe pomiješano sa kalom lončarski, to će se oni pomiješati sa semenom čovječim, oni će pokušati da se ujedine čak i brakovima. Pa kralj iz ove zemlje se oženi za kraljicu iz ove zemlje. I to su ljudi pokušavali na teritoriju Europe puno puta da naprave. Ali neće prionuti jedan za drugo, kao što se gvožđe ne može smešati s kalom.
Sada, a u vrijeme tih careva, nešto će se dogoditi. Bog će nebeski podignuti carstvo koje se do veka neće rasuti i to se carstvo neće ostaviti drugom narodu. Ono će satrti i ukinuti sva ta carstva, a samo će stati do veka. Kako si vidio gdje se od gore odvali kamen bez ruku i satre gvožđe, bronzu, kao srebro i zlato, Bog veliki javi caru šta će biti poslije. San je istinit i tumačenjem uvjerno. Bog je otkrio tačno kako će se razvijati istorija ove zemlje. I mi sada živimo u ovo posljednje vrijeme kad se stalno pokušavaju jediniti ovi europski narodi i vidimo Europsku uniju, isto jedan pokušaj jedinjenja, pokušao Napoleon, pokušao Hitler, nisu uspjeli. Ali u to vrijeme tih careva, znači tih pokušaja, Bog će podignuti jedno drugo carstvo. I šta je to napravilo? Znači kad Isus dođe, kad njegovo carstvo se promijeni, ona će uništiti sve ovo prije. I onda ja neću moći kazati šteta one piramide u Egiptu. Šteta, znate, iz Babilona mi smo primali mnoge stvari. Do dan danas, iz Grčke, cijeli edukacijski sistem je skoro baziran na grčkim principima. Mi smo puno stvari primili iz tih starih carstava, medoperzijski isto tako, i od Rimljana, rimsko pravo se još dan danas studira na pravnom fakultetu i neke stvari su se od njih izvukle. Mi ovo posljednje što smo mi uzeli, u kojima mi živimo, kaže da će u to udariti. U to. I da će se onda sve to rasuti. I sad imam pitanje za vas. Hoće li u onaj dan kad Bog jednostavno sve to što su ljudi smislili i izmislili kako oni hoće da imaju carstvo, jer taj kip on predstavlja zapravo sistem, ovaj zemaljski sistem. Babilon pa sve do ovog našeg, svi ti pokušaje, sve bilo sve gore i gore i gore i Bog će taj sistem uništiti. I sada, kada tako razmišljamo, zašto da je onda tako veliku, kao da je najvažnije nešto stavljam na to što je ova zgrada lepa ili ovo umjetničko delo, pa Mona Lisa šta gleda, tako, tu sliku što je tako skupa, pa onda neke violine Stradivarijeve, pa onda muzika i tako. Sve što su ljudi smislili, a što nije dio Božjeg sistema, istine, to nećemo moći opstati onaj dan. Zato što Bog ne može više prihvatiti neke oblike ili neke nedovoljne, nedostatne dijelove. Nisu savršeni. Ne slave Boga. Koliko ima zgrada ukrašenih, evo ja sam živa u Beču, koliko ima ukrašenih zgrada, lijepo izgleda izvana, kada malo bolje pogledaš tamo glava Zeusa, onog grčkog boga, pa neki tamo grčki stari stup, pa onda ima puno stvari, pa neki lavovi s krilima, pa neke onako polugoli ljudi, fontane, tako. Mislite da će onaj dan pokazati šteta onog kamena tamo? Neće ništa od toga biti. I moramo shvatiti da ne smijemo mi toliko cijeniti ove prolazne stvari pa da kažemo da su one super i vredne tako. Jedino što je vredno je istina. Bože istina. Ovo sve drugo smo mi ljudi izmislili, ali ne znam, ako vi stvarno hoćete doći sa najluksuznijim BMW-om šta danas postoji u nebo, da se radujete što imate BMW tamo, zato će mi BMW kad će imati krila. Razumijete? A današnjim očima on je blistav i tako. Ali Isus kaže svijet prolazi, slava njegova. Znači on ima jednu svjetlost i tako, ali prolazi. I tu je svako nas odlučuje. I na kraju će zemlja biti uništena potpuno vatrom. Sve što je će biti uništeno. Ali to je jedna druga tema. Dakle, ovaj život nam je dan zato da bi se mi pripremili za večni sistem u kojem nema nesavršenstva. Dakle, izaberimo onda muziku koja sebi ima istinu, a ne samo neku lepu formu. Kao da ima nešto lepo ambalažu, ali unutra neću ti dati baš sve što treba. Ja ću sam malo zapeti za Milka čokoladu. Zašto mora biti baš ona ljubičasta, dražesna boja i ona kravica tamo lepo nasekana i ona Milka, kao da je mlijekom napisana to reč Milka. Lepa ambalaža, ali unutra ima budući srčani udar. Razumete? Kriterij. Neka naš kriterij ne bude sviđa mi se.
sviđa mi se. Neka to ne bude naš kriterij. Neka naš kriterij bude ovako, znam da je ispravna ili ne. Po tom izaberite muziku. Ne samo što vam se sviđa i što malo će vas tako. Ili je ispravna ili ne. Da li govori o Bogu, da li mi pomaže u životu da se promenim, da li me stimuliše više nego što mi obrazuje I da ne koristimo muziku kao kafu da nas stimuliše. Bolje ne. I ako već nas stimuliše, neka nas stimuliše da nas promijeni na bolje. Kao, možemo usporediti isto tako kao jednu čašu vina i čašu soka od grožđa. Ima liječnici šta kažu, kao što kažu, možete slušati klasičnu muziku. To isto kao da ne kažu, možete uzeti čašu vina dnevno. Ima ih tako liječnika što kažu, ništa ti neće biti. Ali ono što daje vrijednost toj čaši vina je zapravo ono što je u grožđu. Tako. A alkohol ti ništa ne pomaže. Zašto da unesem u sebe čašu vina kad mogu uzeti u sebe čašu soka od grožđa i moje telo ne mora se brinuti što će sa alkoholom. Isto je tako i sa muzikom. To je znači naš izbor. Hoćemo li čašu vina ili čašu soka od grožđa? Dakle, i sad smo došli do zadnjeg. Što je dobra muzika? Ja ću to samo nabrati. Dobra muzika, za razliku od onih štetnih što sam spomenula, ima dobru poruku. Njezina poruka nam pomaže, a ne ono pijmo do zori, što sam kazala. Ima primjereni ritam, znači neće nas onaj kontraritam, stalno kontra. Tak, 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 ili ta, 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 neki tako ritam, koji nas ne stimuliše. Znači, on ima primjereni ritam koji nas ne stimuliše više od poruke. Ne da mi treba poseban ritam i stimulans da bi ja vjerovao Bogu. Ne, da vjerujem Bogu i ne treba mi stimulans u muzici da mu vjerujem više. On ima primjerenu harmoniju sa tekstom. Ona neće staviti na tužni tekst veselu harmoniju. Pa ima takvih pjesama, nažalost, koja kaže Isus je umro za nas na križu, on je patio, tako, a stave neku veselu melodiju. Pa to isto ne ide. Onda muzika je dobra, ona koja nas ne navodi da plešemo, već da hodemo normalno. Ili na ona muzika koja je ta, 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 ta. Tako ja hodam, na ta, ta, ta. Ili ako ima muziku kao konstanta. Ta, 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 ta. Lijepo mirno hodaš. A ako imaš ono koja je nam, na, nam, na, nam, na, nam, na, ovako, hodam, tako, hodam. Utiče na naš način kako mi u životu hodamo. I ona nas leči bez nekakvih hipnotičkih metoda, bez onog na 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 što smo slušali. Ona ne slavi čovjeka, već stavlja Boga u središte. Čak i ova mirna muzika, ja mogu nju mirno odsvirati, ali ako ja, kao osoba koja pevam ili sviram, to pevam tako da ljudi se meni dive, onda promašeno sve. Bolje da nisam pevala. Muzika istinska je dobra, ona koja dolazi od ozgo, od Boga. I on ima Kristov karakter u sebi. Samo ako čujete neku muziku i zamislite se, da li Isus tako nešto pevao ili na takvom nečem plesao ili tako. Već vam, ako imate biblijsku sliku Krista, već ćete vidjeti da to ne ide zajedno. I muzika je uvijek iskustvo, a ovo sad je posebno za vas što idete u crkvu. Džaba pevaš lepo, u srcu nek nam je radosti. I ti pevaš, a ja vidim tebe, a tvoje lice. U srcu nek nam je radosti. To isto nije dobra muzika. Znači, nama treba dobra muzika koja je iskustvo. Ako mi je u srcu radost, onda ću biti radostan. A neću pevati samo zato što je rekao brat tamo, pevat ćemo ovu i ovu pesmu, broj tako, počne klavir svirati i mi svi ustanemo kao ovce i pevamo, a nemamo pojma šta pevamo. I kad me pita neko koju pesmu ste pevali u crkvi, nema bila pesma, sam ovo što je bilo tako, se ne sjećam. Znači, sama mrtva forma pjevanja na, isto je džaba, ako nemaš veru.
voliš da pjevaš. Bolje zatvori usta ako ne misliš tako. I dobra muzika je tvoja muzika, tvoje lično iskustvo. Ako možeš lijepo pevati, pevaj. Ako ne možeš lijepo pevati, pa ti sviraj. Lako, i postoje neke instrumenti što možeš tako lako naučiti. Ima čak i ono što djeca uče u vrtiću, onaj mali što tako udaraš. Ima do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Pa ti možeš puno pesama naučiti svirati i tako. Gledaš malo, naučiš. To je najbolja muzika. Tvoja muzika kako ti slaviš Boga. Tvoje osobno iskustvo. I sad, kako znati koja je dobra? Jer vi nećete, ne postoji neka knjiga koju ja vama mogu dati ili neko drugi da ovo je dobra muzika, ovo je loša. Nego vi u praktičnom životu se susrećete sa raznim stilovima muzike. Ja sam samo neke stvari spomenula, ali ima jedna dobra vijest. Što više poznaš Boga, automatski se menja sve kod tebe. I tvoj ukus, šta je dobro, šta je loše, u hrani. Nekako više ne voliš ovu hranu jesti, to dođe iz tebe. Pa ne voliš se baš više tako odevati, ne voliš više da tako moderno ili ne znam tako. Voliš više skromno. Način života ti postaje sve jednostavniji i više neke stvari ne želiš u svom životu. Automatski koliko poznaš Boga, menja se i nešto u tebi. A jednostavno ćeš osjećati da neka muzika, to ne ide sa Bogom. I rješenje nikad ne počinje sa nama, nego s Bogom. U našem životu. Rješenje uvijek počinje s njim. Jer Isus kaže, nego išlite najpred carstvo Božje i pravdu njegovu i ovo će vam se sve dodati. Svi naši problemi, pitanja, šta ne razumemo, nećemo naći u nama rješenje. Nego rješenje ima on i to počinje s njim. Ali kad ga mi zaberemo, sve drugo se složi na svoje mjesto. I oni što su jako zaposleni, pričat će o tome kako da budem dobar upravitelj, kako da se opstane u životnoj borbi, tako da možete doći. A ja kažem, bolje da živjeti bez muzike, nego da mi je stimulans. Neki kažu, kako mogu, ja sam uvijek slušao muziku, svaki dan je slušam. Ali ako slušaš lošu muziku koja ti više stimulans nego što ti menja karakter na bolje, onda bolje da ne slušaš. I zašto neki ljudi ne vole tišinu, pa onda ne mogu bez TV-a i radija? On kaže, ja kad dođem kući, ja jednostavno ne mogu, je tišina, ja moram nešto uključiti TV ili radio tako. A ja sam pričala s jednom osobom što uvijek zaspe, upali televizor i zaspe s televizorom. A ja molim, kažem, znaš šta, ti zaspeš, ali taj televizor ne samo što on zrači, nego te poruke što ti slušaš puno nasmije, onda uvijek su oni filmovi sa tučom i nasiljem, su često u tim večernjim satima, pa onda ona spava, oni tamo se tuku i tako ona spava. I ja njoj kažem, zašto ne ugasiš televizor? Pa zaboravim. Zašto ga uopće upališ? Pa tako, ja kažem, ajde kaži iskreno zašto ga pališ. A ona kaže, pa zato što ja ne mogu tišinu, jer kad je tišina onda mi počnu misli raditi, ja počnem misliti na svoj život, i počnem misliti što me muči i tako i onda upalim ovo. Ali to nije rješenje. Nije rješenje da ti izabereš ovako nešto da bi pobjegao od svojih misli koje ne razumiješ. To isto nije rješenje. Bolje ne, ako ti nije lek. I neki ljudi jednostavno žele pobeći od problema i onda samo da si nečim napune glavu. Ali samo si štete. Za mene su naše pesme hrišćanske, koje su primjerene, koje nisu u nekom kontraritmu, koje nas ne stimulišu da plešemo i tako, to su za mene prvoklasne pesme. A sva ova druga muzika je za mene niži red. I klasična muzika. Ja se nadam da moji kolege sa studija neće baš slušati ovo profesori, bi me poljeli. Sve ostavlja utjecaj na našu psihu, sva muzika što mi slušamo. I sad ću vam kazati što se dogodilo, što sam ja primjećivala na studentima kad sam došla tamo. Kad sam ja došla u Beč, prve godine mi smo imali isto neka predavanja koja su se odnosili na modernu muziku sa tim grebanjem i
znate, reakcija studenata je bila uvijek tako, ne volim tu muziku, tako, prve godine. Ali oni su morali tu muziku svirati malo, pa onda ju studirati. Druge godine nisu već tako mrmljali. Treće godine ništa nisu kazali. Četvrte, pete godine su već sami svirali i izmišljali takvu muziku. I njima to bilo zabavno. Zato što se njihovo uho naviklo na takvu muziku i za njih to više nije bio problem. Jednom priliku sam prisustvala na jednom predavanju gdje je profesor pustio muziku. To je muzika posle 1945. godine i pustio je jednog njemačkog kompozitora što je napisao psalme, ali ja sedim tamo i ja mislim što će to sada biti. Kada počeli, neka deca su pevala hor, te psalme, ali oni su tako ko neki demoni vikali i oni su Božje ime tako ružno izgovarali i skakali u melodiji gore, dole, da sam ja ostala šokirana. Ja gledam oko sebe, jer neko razmišlja ovdje. Ništa, studenti mirno sede, neki crtkaju, nešto pišu, tako. I profesor mirno sedi. Ali to je bilo tako, kao da neko se ismijava Bogu. Zašto? Njihovo uho se naviklo na takvu muziku. I naše uho se isto može naviknuti na to i ostavlja utjecaj na našu psihu. Tako, ja kažem, postoje prvoklasne pjesme i sve ovo drugi stvarno nije živjeti. Dakle, muzika je zdravlje. Moramo čuvati svoju psihu od stimulansa, izaberimo muziku i vladajmo njom. Ne da ona vlada i upravlja nama. Vi znate da muzika je i u reklamama, pa onda s tim reklamama možeš toliko krivih informacija naučiti i gluposti ponekad. Kako oni tamo danu neku reklamu vezano za sredstvo što čisti WC i toalet i onda simbol te neke firme je patka. I onda još tamo dodaju neku melodiju što su oni smislili kao super čisti, patka. I ti uz tu muziku super čisti vidiš tamo neku patku koja viće kvajk, kao da ona čisti toalet. Svašta. Jeste vi kad vidjeli patku što čisti toalet? Ali to ti uđe i kroz muziku svašta nešto, kroz te reklame i tako. Ili tamo ona muzika kada vidiš neku čokoladu i onda još dođe ona super muzika, nešto za ugođaj i onda ti počneš jesti čokoladu zato što muzika ti ju je donela. Muzika ulazi od ostraga, nemojte zaboraviti, ne ulazi preko rada. A da o filmovima i crtačima ne pričam. Zašto plaćamo na nekim filmovima? Zato što je u pozadini ona melankolična muzika. A crtači ne bi uopće bili zanimljivi da nema onog muzika je nauka, on je jedan govor. I ne samo govor. On je kao jedna osoba koja izvrši na nas utjecaj i sa sobom nosi atmosferu. Ja vas upozoravam, puno je na hrišćansku glazbu. Hrišćanska glazba, ako neko kaže, ne znači da je hrišćanska. Uzmite muziku što je jednostavnija, kao da uzmeš neku hranu što se lako probavlja. Kao hrana. I sad onaj poznati pisac Šekspir napisao je Hamleta i sad Hamlet tako gledao to i pita se biti ili ne biti. Pitanje je sad. To za mene uopće nije pitanje. Biti ili ne biti. To uopće nije nikakvo pitanje. Znate što je za mene pitanje? Za mene je ovo pravo pitanje. Hoćemo li odbaciti štetne stvari u životu i konačno se odlučiti popeti na viši put svetosti? Već malo, ne da se dosađujem na ovom svetu, ali Bog je dao puno svjetlosti. Iz vlastite povijesti mi ljudi možemo naučiti da se konačno odlučimo baciti to smeće. Ali mi to smeće skupljamo. Skupljači smeće, eto. U našim kućama puno smećima. U našim glavama isto tako. To je za mene pravo pitanje. A biti ili ne biti uopće nije pitanje. To ne treba uopće razmišljati. Ja jesam već. To za mene nije pitanje da li da budem ili ne budem. Ja jesam. Ali dok jesam, za mene je pitanje hoću li da odbacim štetne stvari
i konačno da se odlučim na viši put. I nemojte gledati šta ostavljate, zato što vas počne boliti i žaliti. Ima ljudi što sakupljaju stvari u kući i neki su čak tako bolesni da toliko su skupili stvari da jedva prolaze kroz svoju kuću. Jednom prilikom sam vidjela jednu ženu kada su došli kod nje ljudi da joj pomognu da se konačno rastane od svih tih stvari. Našli tamo neku traku iz 1970 i neke godine, neku traku šta je ona dobila dok je bila izabrana, ne znam, nešto najbolja devojka ili nešto najljepša devojka, ali ne to. Da dođe tamo drugu stvar, pa neku majicu, ali to je uspomena na ovo. Pa dođe neku treću stvar. Pa ako tako ti sve to hoćeš imati, pa nemaš ti ruke toliko da sve to držiš. I nemaš cijeli život da se. Neki ljudi vole skupljati knjige, neki vole skupljati bilje, neki vole skupljati kukce, novce, markice i tako dalje. Zašto da se vežemo na ove prolazne stvari? Okay, malo ih, izgubiš ih ovdje na svetu, ali dobiješ neprolazne. I to je vera. Dakle, ovo je pravo pitanje, a biti ili ne biti, to stvarno nije pitanje. To je, nema smisla uopće spominjati. Dobro? I ovdje se završava naše predavanje. Vi ste bili jako dobri. Ste slušali i patili ste zbog ove muzike što sam puštala. A sada ćemo zajedno da se osvežimo, da jedemo jedan fini kolač, da je jedna osoba pripremila. I nadam se da ćemo se vidjeti sutra, preko sutra i tako drugih dana, da dok smo još zajedno, da na neki način se ohrabrimo, nismo ludi, što želimo ići boljim putem, samo borba. Borba je to u životu. I ja predlažem da se osvežimo. Hvala na saslušanju.